Ya ma munyina kwa ba da CBM sawa fidie no guso da Adom TV Badwam na ya da agokansiefo no ase wo sama wonde abred edu so no ya fise mu nkomo na 20th December papa ya da ase pa fise edukura ye num nyankwa no obi ya nom so onti ase ti se ye wonkwa wa hoden humididi kasa de Yesu Adumo awurade aye ni ye yada se nti mayena ya sponsors na senso omuso ayade afi mu nyina wo mu de wodweton de ebeso ya sene emietimi na se ye homoje de mudi nkomo a na ye wo mu nso anti ya ni wo mu ninsa wo so wate na nyame enhira won so enti St Andrew Senior High School eno school obatan awofo a wo hye misesi afa oba no kɔ ho wate na ne nwomasuan konkan ye courses ni nyina bi wo ho subject ni nyina bi wo ho ye wo day ni wo board nti mfa ho say mankesim na wo betimi akɔ ho say ye hin ba bia wo bia betimi de oba no akɔ St Andrew Senior High School ye do won say na Kel Kit toothpaste nso ye nkradro a ye di twi won mo sen anopa ane anwumre anopa wo twi oba ne sen anwumre nso ye hwetwima no wate ne bo ne sen ho ban efi esen nyarwa ahoduo mu akraketo akaka ye no o pani kura ne da se na akra emu oyenti atwetwe ne sen anopa ene anwumre kidney mini syrup mojadro enkra na enum across woni die man kidney mini syrup ni bennom obo se na aduane die mu asesa obedidi fine na afi mama onso wani atimi age abofra no ho pure natural health womadro 3p garlic mixture wadwama so konumbi na boost your immune system no yare bi how onum 3p a wohu se ahoden no abasonko enyumako ya daroma eno omuso yasene emiyede Adom TV Badwam Afisem fine bray ebro ti wo Facebook/Adom TV edem live wo na nyame hira wo kwa adwuma Awurade mfa nko emra asumjim na ene aye benadai C4C Homeopathic Hospital Dr. Penny Michael Kojo Chiramaten enso aginedwa onso ene ya adwuma wo mi interviews ahodo wo musika ya na yedi twetwe kankakra nti wo nso yede won ase nene enkomo ayedi o cerebrovascular accident eho enkomo brofo kese yedi na edenso nyaade pa nti Dr. Chiramaten wa haidi na yede no atwa enkomo so doga no pay yamu afisia pa ahema afi nkomo to ye afisa se na nkwane ahodi wo ho na enidaso wo ho enidaso wo ho na obotaye no abam na bibia incoming esekumo odovembra kwa na abemu life inshallah so ye ho adwumade o nyame adom wanya ho adwumade enyi sa nyasa ye bebo mpa ye bu enti nyame so bebo wo sa enne de abrofo no so cerebrovascular accident dia condition ben yo medase mamifa enchia ane afishia paso emma busuafo a ehwen all over the world moso amuguso eje ayareshe wo all the C4C hospitals branches e Ghana moso amoshe wo Amsterdam Europe asase so Germany de nchia kese emma mo ni titu esikumo do bembra kwa mensinim obibia me de afishia pa kese na emma mo see a cerebrovascular accident the word cerebro no ejina homa adwen ye beka say cerebrum na cerebrum no the largest part of the brain one say adwen no ya chemu miensa ye wo cerebrum and ye wo cerebellum and ye sign wo brainstem no ayete say ahoma bia echechire adwen mienu no ebomu na ya connected to ye chidompe ne ebeka say o spinal cord no into obi wo krampo asese ote krase bia wo chidompe eya wo ya anase nyama enko ye untument na se ya enye wo chinu pese but if the baby ena eba into out of the three main brain function three main brain organs no the major one and I said the larger one no and the cerebrum into cerebrum no ahoma pipes ahodo and then also moja edi efrusa ekomu ewo particular cells be answer na be di dwuma no na otumi wo say moja no ana efidi on kwayen de ana pay mefa so kasa wo a wo hweye wo a wo de waso etie
ni na no cerebrum no na control kwanya me that's right into kwanya me fa so even to mensa me movement and all that ni na no cerebrum no the engine of the body into ohwa nipadua no honam akwawa na process ni nyina whether say kwanya obefa so akasa wonante kwanya obefa so adwen na adwen no esisi so yie yesi men yesi na eche so baby a wo kwei ukwa emwa baby a wo kwei ebeboa ntinya that arehyiemu no nakọ cerebrum no na ekura na ye ka cerebrovascular accident na kire se adwen mu akwanhyia ntina sa brain function ne kwanye fa so ne kwanye fa so kura ni pedua ni na no etumi nya akwanhyia ho ntotoye obi wo ho a ote ho na wenya adwuma akwanhyia so na onim adwuma akwanhyia is whereby one sa pipes na moja no fm no etumi pai inte pai a moja eliki eliki ewo adwen ni mu se ampai so a leakage automatically etumi eba sa pipes no ho inte basa na moja dodo a adwen no ehia na etumi aboa na o function like eniam etumi akoyie no sa moja dodo no entumi enya inte basa na afi the functions no so a esese eboa na honam akwa o na tutonto bi wo no say bia nafa adwedwe it could be your left part of your body na adwedwe anase wo nifa, that's the right part of the body so na adwedwe obo so bibi mu anase nensa wo tum say of vibrate obi so like onante atum say ne nante no to say ontumi nante ye balance ye obi also so o pronounce one word that maybe to say kofi no ebia kofi moja bia ekọ that part of the brain no enko ye obi also say ubo ne dinya say madam answer na obeti no agi say wo de wanu aben na so betie mu ache obre answer na wetie enti ebasa na wenya adwemu akwanhyia say wo de ade ebeto ahase na wo ankasa na o chin wo na wo hwehwe ebi kra na ade we ehye obotomo na so bechinya by the time I will realize no na ade na ankasa ade a me hwehwe na say da me ho na me hwehwe na ade so a edi especially yen student ahodo a yeguso sua ade yemuso a afi na ye kwa kosua ade and all that and say bia ubesua ade nne na echina ore befi wo cerebrum no na entumi entwitwa yie se ubesua na ubenya ne yebeka se retentive memory ubetumi akai everything na usua ye no na ejina this particular cerebrum se teacher mpo be kire wade wo lecturer be kire wade na ubenya adwene ntiase wo lecturer a kire wade wie no se also there be one can o can b but meanwhile no o can it tells some disconnection between pipes na moja no efemu ekọ that part na e control wo memory and understanding no into me nko hoye until there's always a disconnection there into basa na wenya adwemu akwanhyia until it has become part ade nkrofo bebre nkrofo bebre enim but ade yemu bebre no yewo now see ka CVA cerebrovascular accident na popular name so nkrofo nimpa no stroke but say yes stroke education na the country ni mu a say mbubuyare so it has become like say mbubu ye dia na wu ni stroke but technically no say you see the right word now be say yemu bebre no yetomusin answer na obe get it to the level of mebubu ana say mano ana mafa bi achia ana bibi adedwe no na kire say ne ebeto chima no atochima ewie akwanhyia no enti na say de ebeda de na say atochima ewie asay ewie
asa ne bi akoso a ene we de wabubu ne yie pa me hu ne signs and symptoms no naja ye hunu bibi sesi a ye to hu anamon yeah intisi ye kan signs and symptoms as in sentrenia say o ho just like me kan na as a o kasa na say obre ansana wakasa eno one major way a ekire say ena say o ho na say wota so enya blurred vision wenu ano so hu niama wisi a eno so another way a ekire sa o ho so na say as a nante like ubi bia ekoye but all of a sudden now who say like utumi hwe ase prekope na wasan asore and also one major sign say bribi ekoso wo adwene mo wo ho na we obi atum say na like we are very brilliant for school, we are very sharp, like very say ye chewa ade atum say fast o cheno very fast krama o looky beyond what you are being fought no kra. But sisi anutum say ateko enye though I believe in spirit but enye bibia na den eye honhom eye adwene no nyankopon the same spirit no na abo that cerebrum no den de aman enti o ho na also there no say it's more of say bia obre ansana what say asem ase obi o ha obetumi de 1 minute ati asemase obi so de age se bia 30 minutes say ono obetwea bribi na tochima nti adwema konhia no egumu ahodo bebre yendada yenkasa kwan a yefa so etse asem ebia unsa eta undu maybe let's say beyond a 60 70 80 plus now so now who experience body shakes all over wo system eta vibrate all over when ya no bibia chere biribi ekoso na ade ba koso eta hankrofo ne beka say unbearable pain especially about to say yaw bi o ha to say what result to all forms of painkillers especially tipai utum say utitume power see ye hammer bi as ye di bribi te say ebomoni ade a lot of pain pain panier a lot of tablets near they like what resulted to all forms of painkillers enko a typical example of niebeka say adwemu akwanhia bribi na ekoso ewo adwenem na nye just a mere tipaye etumi ba na affect weni etumi ba na so obi okra se bibi etwe wo kon no ase etumi twetwe na eja etwetwe obi okra mpo ho na ase ohun se ase bibi ennam ne mu etumi fa ne mu to say enyinam once oto na ba puru na ase a shock obi ninia no insenkyerenia eda edise wenya adwemu akwanhia na dey say niema we nyina ba nia ede adwen akwanhia eba de edoso bebre se yeti ha say kra na at the end of the day especially year season way na yedi aduane ahodo ede abrenye batise mojanam sade aduane onse ansana ubi bibesi no onse ye start ye no na ye kase pipes na moja no efemu no etumi leaki etumi pai ansana ebe leaki anase ebe pai na se bribi na akwakusimu na bibi be kwakosimu a formate se clot na nkakra enye dakrope ena estarte enye dakope na usore ya na bia wako akotwa x-ray ana wako akoye some MRI we na echrese bia there's a part of the brain na as a leakage be a leaky woman near the enter so yedoko emergency and all that ye nua ni die play vital role in some of these cases ye nua ni die ena enuro bi so wo ho a ye de manage yare ahodo a eno so de sa problem no eba and the ye can say emra ma ho kwan ma ye mbobo nrobi di but nrobi wo ho a o yare o fa yare no ho eduro na ne side effect no so
affect this particular part of the brain, cerebrum, no, depending on anything. I advise people to stay away from self-medication. So what take BBA men show who doctor, and a doctor and get proper prescription and answer away to me at to you don't just go to the hospital on your own. Aside that, so we will be like time na. Wada 2 hours, wada 1 hour. Oda na drina we no so tetewa untumi enda biom. Okra mpo a untumi nantem. We ni ano one major problem and also ede adren ebra. If you overstress yourself too much, oma wejuma stress, aware stress, suku stress, sikasem stress. Yeah, baby, I think Sunday nyame ya aduma is a Christmas day. Chese why your calculation calculation no calculating so say really no feel it cramp say Christmas be cry then koso and as will be able akuma broken heart no cramp there as will be and no put there you see cerebrum also controls emotion. It controls emotion. No problem. And until na emma bebre to minya broken heart at the core ayaresabia. Oko yen psychiatric hospitals are broken heart in sem bebre ewo. But a man manusu be yansu to minya broken heart. Some men are very emotional. E bi niniano a cerebrum no. And they say emotional disorders, emotional issues are niniano adwema akwanhia. I say mema na nye bi bebre aka na omonka. Okay. Emotionally. Okay, upia na wasere but o shede mu na oni wo pillow. Ya samu ya something diseases be and our conditions be na type mu. Nti adwema akwanhia de enwua yare eba. Adwema akwanhia de aso yare eba. Ye beka say hearing impairment. Adwemu akwanhia de yare stroke de brain pedua no adwemu akwanhia cause ne yebeka say high blood pressure enti ema pressure soro adwemu akwanhia so de sexual weakness de brain embema bebre because brain function it's all about also sexual performance. Adwemu akwanhia so de adwemu yare eba a lot of mental problems near there. Adwuma kwenhia so emba bebre atenka eko oba be wo ni atenka obeka so dog agise manomensa agise metwabi ansa na matenka aba adwuma kwenhia so etumede overbearing niebeka say sorry unbearable menstrual pain enyo bia no nya ne mensa ye ration ko we da bi enyo bia adwema akwanhia e de sa problem no eba adwema akwanhia so e de various heart disorders utumi enya heart attack utumi enya heart failure utumi enya abnormal palpitation like wakoma bo unnecessary adwema akwanhia e de sa problem ni na eba na oye researcher owuo bebre a eba unaware say onyare ena okodaye ena wansore anaso ka say miti ene ration ko hospital waye nyamede sister we de na bibia anye no 99% per research is as a result of CVA, cerebrovascular accident. A fall silently without knowing cramp say be a bribisa koso. Enunti and I encourage regular health checkups. Say what a checkup at least once in a month. Who did 29 to about 31 days. Until you see 1 out of all those days in a month. Na say ode a checkup. A madibiano system a balance. Obi on pet hospital akọ because on person bete ya rebi cry din obi doc me feel strong 20 years me nyareda answer na ebe ball kokono na esie wo move for that 20 years. Enti yanhwe yemra C4C homeopathic hospital and then topic aye ken e who treatment to say any nyarwa be ne package be wo esma C mo de mo ya mark. You me that say if you are sure nyame ya Adom say for the past 1 week in a share a year Christmas promo ase
yeguso eboa enkrofo. Last week me a tour all over the region, Ashanti region for mobile omo mufre chichi sunyane tamale bodria se beshia mo Kumase branch. It was welcoming. Takrade for mo mufre elembele ene muso amufre elubo takwa and all that mbeshia mo takrade. It was also very good. Keep cool and all that. Saso enanyameya aduma this week so metnase ewo yem branch kesia ewo enkran Greater Accra region Adenta SDA junction Kumase eye juma Western region Takrade eye juma Cape Coast so eye juma but me ankasa me sign edema honden kwakota me 3 doctors omo ye juma wo Accra branch of the C4C hospital and then anapeya kusi memreda ye ejuma first 50 callers offering numbers na ewo enimu na ye designing for code wonsaka sa code we ya ebe grant so 50% access code no started with C4C then it will give you a particular number say unya this particular code na ebe ma access to all the branches nti baby bia wo hwe mo share wo Amsterdam mo share wo Germany all over Europe baby biara wo hwe yen free even if say want to me ma hospital ho ewo Germany na say Holland na ben hwa ye be teleconsulting na ye to me e de amount yare bia aye kranko what try herbal Ghana herbs what try allopathic drugs yen orthodox indre what try homeopathy a draw treatment a German based system of medical practice more than 200 years ago uba Europe edimo akotre any oman India but modern na free was 050 00 40 331 numbers also was screen also sure 050 00 40 331 Europe line also a +31 61 833 8997 +31 61 833 8997 say offer 05000 40331 that's a line here so much busier me paucho free or different line we so was 050 00 40 328 050 00 40 328 so that's 05000 40 331 and now say 05000 40 328 into about 331 number now the 328 ya mi shira mu ne mo adwuma panso yeda se papa anti Dr. Michael Chomatin Penny Kwantre for da C4C homeopathic hospital nene yedi nkomo bebre me do fofre number na bibia auto sini wo ho no fre na ne yenhwema ho nto yeda na se pa me kwaba komo fofro nso wo che ye ba e beto aso